10 часот можам да забележам дека повеќето од најавените се веќе приклучени. Добро дојдовте на уште една презентација од серијата презентација за извештај за климатски екстреми во Полошкиот регион, која што е дел од серијата извештај за климатски екстреми, кои што се спаѓаат во рамките на проектот Ред во годишен извештај за климатски промени, кој што е поддржан од UNDP и ГЕФ заедно со Министерството за животна средина. Јас сум Јасмина Пислевич, дел од тимот на CBIT, кој што работи на транспарентност на климатски политики. Денеска наш презентер ќе биде доктор Владимир Ѓурѓевиќ, кој што го изработи извештајот, а модератор ќе биде Павлина Здравева од UNDP. Пред да продолжиме со официјалниот дел, би сакала технички само да ви најавам дека за време на презентацијата сите ќе бидат микрофони исклучени, освен на говорникот. За тоа време, додека слушате, можете во долниот десен агол на чет копчето да пишувате прашања и коментари доколку имате некој за време на самата презентација, кој што потоа ние на завршувањето ќе ги прочитаме и ќе ги одговориме. Исто така ќе имате можност по завршувањето во текот на дискусијата да се уклучите и усно да може да прашате или искоментирате со опцијата Raise Hand, доколку ја видите, при тоа ние ќе ви го отклучиме микрофонот и ќе можете да разговарате. И како што беше најавено, исто така овозможен е и превод на овој вебинар. Преводот е на албански јазик и тој можете да го слушате доколку одберате од опцијата Interpretation, која што можете да ја најдете на црниот рибон, и го одберете каналот French. Доколку некој има прашање и не се снаоѓа за тоа, ве молам, пишете ни или прашајте не за да може да ви помогнеме за пред да почнеме да не до недоразбирање, да можете непрестано да го следите вебинарот. Се надевам дека нема некоја прашање. Затоа од тука би го предала микрофонот на Павлина да ја започне презентацијата. Павлина, повеле. Благодарам. Јасмина, значи климатските промени во нашата држава се... Друшимет климатика на... Блерина, се слушаш на истиот канал. Па на френч сум. Па и на другото стисни. English. Да. Ви благодарам многу што се приклучивте на денешниот вебинар. Климатските промени имаат повеќе лица. Друшимет климатика, канмате профтура. Екстремните промени се едно од најзначајните. Друшимет екстреми, јан дисангамат рунцишмат. Кои што луѓето ги забележуваат и според нив сваќаат дека не станува збор за нешто што ќе се случува во иднина. Пастура, куптен се нукаш дишка ќе додната авмен. Туку за нешто што е веќе реалност. Дишка ќе е реалитет. На овој слайд можете да ги забележите резултатите од анкетата за климатски промени. Сондажи каква е јавната свест за климатски промени? Чвар што држеја публика прендрушиме климатика? Која што Министерството за животна средина со поддршка на UNDP ја направи заедно со има забелешка. Да, не знам што да правиме. Блерина, може да пробаш на другото? Па исто се слушаше, нели? Сега сум на другото. Се слушате. Нешто изгледа сме направиле погрешно, али ќе мора да одиме симултано, ако не, јас да кажам на македонски, па кој ќе зборува Владимир, ако не да кажува он по една реченица, па ти да преведуваш, не знам како. Или прашај дали воопшто има потреба, не знам што да кажам и јас. Да. Дали има потреба да има превод на албански? Може ли во коментар да пишете? Ајде ќе им оставиме на луѓето време, јас ќе зборувам на македонски, па кога ќе почне Владимир, може он да каже 2-3 реченици, па ти да преведеш. Може, ако има потреба, нека каже, нека си. Да. Добре. Значи, Јасмина може да... На овој линк што е наведен тука, кога ќе кликнете на него, се отвара веб страната Климатски промени МК.
и на незе, ако се кликне на анкета, се добива ова. Резултатите се направени во еден многу интересен формат, каде што може секој да се пребарува во однос на регион, во однос на пол, во однос на возраст, во која општина живее и слично. Мене ми е сега сетирано за Полошки регион и сите резултати што се надоле се специфични за тој регион. Интересни се резултатите дека во овој регион, иако имаше проблеми со порени дождови, жителите каде што дури имаше жртви, жителите на овој регион не ги сметаат климатските промени за најзначајна закана, туку корупцијата и криминалот. Климатските промени се оценети со 4, 5 е највисока оценка, односно најголема закана. Меѓутоа, луѓето што живеат таму забележале промени на климата, конкретно екстремите, значи топлотни вранови, студени вранови, зачестеност на поплави, поројни дождови, сушни периоди и слично. И за таа цел денеска е тука говорникот, професорот Владимир Ѓурѓевиќ, кој што ќе каже нешто повеќе околу тоа кои екстреми се очекуваат во регионот на Полог во иднина, со која фреквенција, со која зачестеност и со кој интензитет. За да бидеме запознаени, да знаеме со што ќе се соочуваме во иднина, е многу битно со цел да можеме однапред да се спремиме и да се подготвиме за оние предизвици што не очекуваат. Владимир, повелете. Hvala Pavlina, dobar dan svima. Evo, samo ja da... Izvini, ja nemam, niste mi dodelili pravo da mogu da šerujem svoj ekran. Jel me čujete? Da, Vladimir. Evo ga. To nije da. Hvala Pavlina i dobar dan još jedanput. Ja ću vam predstaviti rezultate studije o budućim promjenama klime i klimatskih ekstrema u regionu Pologa. Hoćemo da idemo u prevođenje jedan za drugim ili radi sad kanal sa prevodom da ne treba da stavim? Јас мислам дека работи сега, така да може да продолжиш. Да. Odlično, hvala. U ovom izveštaju analizirana su 3 scenarija buduće klime, pošto klimu ne možemo da prognoziramo na isti način kao što prognoziramo vreme, da znamo tačno šta će se desiti u budućnosti, već možemo da radimo samo takozvana scenarija i projekcije buduće klime. Ova scenarija razlikuju se u odnosu na to koliko ćemo mi u budućnosti još emitovati gasova sa efektom staklene bašte i u tom smislu postoji nekoliko putanja. Najnepovoljnija putanje je takozvani scenarij RCP 8.5 koji pretpostavlja da u budućnosti neće da se sprovede ni jedna politika po pitanju mitigacije, odnosno smanjenja emisije gasova sa efektom staklene bašte, odnosno da kako se budemo približavali kraju veka, da ćemo emitovati sve više i više gasova sa efektom staklene bašte, što je bio trend i u prošlosti. Najpovoljniji scenarij je RCP 2.6, koji pretpostavlja da će Pariski sporazum da bude ispunjen u potpunosti i da ćemo sredinom, to jest početkom druge polovine ovog veka prestati da emitujemo gasove sa efektom staklene bašte i da će doći do njihove stabilizacije u atmosferi, odnosno do stabilizacije njihovih koncentracija. I postoji još jedan scenarij analiziran, to je RCP 4.5, koji je nešto između ova dva ekstrema, znači između najoptimističkijeg scenarija gde mi uspevamo da zaustavimo promene klime dalje u budućnosti i ovog pesimističkog scenarija u kome pretpostavljamo da će klima značajno da se promeni do kraja 21. veka.
Za analizu su korišćeni rezultati regionalnih klimatskih modela koji se nalaze u takozvanoj Eurocordex bazi podataka. To je baza podataka koju inače koristi Europska unija i sve zemlje Evrope za razne klimatske analize, analize uticaja, prilagođavanja na klimatske promjene, ranjivosti na klimatske promjene, tako da u tom smislu ovaj izveštaj je potpuno kompatibilan, da kažem, ili u skladu sa onim što rade i sve ostale zemlje u Evropi i na taj način, tako kažem, i politike potencijalne i razne druge stvari koje mogu da proisteknu iz ovakvih izveštaja biće usaglašene sa nečim što su evropske politike i ne samo evropske, nego manje više svih zemalja koji se nalaze u Evropi, pošto znamo da nisu sve zemlje članice Evropske unije. Za početak ću pokazati samo nekoliko slika koje se tiču budućih promjena klime na celoj teritoriji Makedonije. Ovo su slike koje pokazuju promjenu srednje godišnje temperature na celoj teritoriji za dva perioda u budućnosti. Jedan period je narednih otprilike 30 godina, znači od 2016. do 2035. To je gornji red slika, a donji red slika je poslednjih 20 godina ovog veka, znači od 2081. do 2100. za 3 scenarija po kolonama. Znači prva kolona je RCP 2.6, to je optimistički scenario, zatim RCP 4.5, to je ovaj srednji scenario i na kraju RCP 8.5, to je pesimistički scenario. I kao što vidimo u narednih 30 godina sva 3 scenarija predviđaju manje više sličnu promenu, odnosno porast temperature za otprilike dodatnih 1 stepen, što nije neočekivano, s obzirom da sva 3 scenarija predviđaju manje više sličan porast koncentracije gasova sa efektom staklene bašte. Tek u drugoj polovini 21. veka dolazi do značajnih razlika u tome što je scenarijima pretpostavljeno koliko će da porastu koncentracije gasova sa efektom staklene bašte. Tako da, kažem opet, ako gledamo prvih narednih 30 godina, ono što je sigurno, bez obzira na izbor scenarija, jeste da ćemo videti skoro sigurno još određenu promenu klimatskih uslova, koji bi otprilike bili ekvivalentni nečemu što je do sada osmotreno. Inače, sve ove promene koje vidite, možemo smatrati da su to promene u odnosu na trenutno stanje, koje je već promenjeno u odnosu na neke vrednosti i stanje klime koje je bilo sredinom 20. veka. Znači, ako je trenutno u Makedoniji, sad je siguran, ali recimo ako je srednjegodišnja temperatura već porasla za 1 ili možda i više od 1 stepena, ovih dodatnih 1 stepen u narednih 30 godina znači da će u narednih 30 godina temperatura da poraste za još 1 dodatni stepen, odnosno da će ukupna promjena da bude 2 stepena. Ali kada pogledamo sad donji red, vidimo da su velike razlike između scenarija i prema scenarijama tada su i velike razlike u tome kolike će biti emisije potencijalno gasova sa efektom staklene bašte i vidimo da u slučaju ovog scenarija koji je optimističan, temperatura će da ostati na istom nivou kao i u prvom periodu, odnosno neće više rasti, što i pretpostavlja parijski scenarij, znači dodatno zagrevanje od još 1 stepena, odnosno zaustavljanje na granici od 2 stepena. U slučaju srednjeg scenarija ta promjena je oko nešto više od 2 stepena, ali vidimo da u slučaju ovog pesimističkog scenarija promjena ide čak do 5 stepeni. Znači, ogromna je razlika za kraj veka između toga što je scenario RCP 2.6 i scenario RCP 8.5, tako da u stvari buduće stanje klime vrlo zavisi od toga koliko ćemo u budućnosti emitovati gasova sa efektom staklene bašte i koliko će u stvari biti efikasne politike mitigacije, odnosno smanjenja emisija. Tako da drugi zaključak koji je važan jeste da čak i u slučaju najoptimističkih scenarija mi treba da očekujemo u narednih 30 godina određeni obim promjene klime dodatni u odnosu na ovo što smo do sad već osmotrili, što se do sad već dogodilo. Drugu stvar koju bih hteo da podvučem za celu teritoriju Makedonije jesu promjene padavina. Ovo je slika koja pokazuje promjenu ukupnih godišnjih padavina na teritoriji Makedonije za posljednjih 20 godina 21. veka za 4 različite sezone. Zbog čega pokazujemo u sliku, za razliku od temperature gde se očekuje manje više na neki način uniformna priča koja nam kaže da ako koncentracija gasova sa efektom staklene bašte raste i temperatura. Kada pričamo o padavinama, rezultati nisu na taj način jednoznačni da možemo očekivati samo smanjenje padavina ili samo povećanje padavina, već vidimo s ove slike da u slučaju ovog ekstremnog scenarija u letnjim mesecima treba prvenstveno da očekujemo smanjenje padavina, pa zatim u toku proleća,
a da recimo u toku zime mogu neki delovi ili možda u pojedinim godinama da imamo i više padavina nego što ih imamo sada, kao i u slučaju jeseni. Tako da u slučaju padavina u stvari veći fokus ne treba da bude na promjeni tih ukupnih godišnjih padavina, nego treba više da se fokusiramo i da analiziramo rezultate na neki način gledajući njihovu preraspodelu u toku godine, znači kakva će preraspodela u toku godine da bude, a ne samo kako će ukupne količine padavina da se promene u budućnosti. I sada ću vam pokazati neke od rezultata koji su baš izvađene za region Pologa. Ovo je slika koja pokazuje buduću promjenu temperature u regionu i pokazuje nam kako će temperatura da se menja recimo od perioda 1986. do 2005. od tog 20-godišnjeg perioda pa sve do kraja 21. veka. Vidimo da prema ovom scenariju RCP 8,5 koji je nepovoljan, da će promjena temperature da bude u proseku za dodatnih 5 stepeni, što je zaista drastična promjena. I naglasio bi ovde da su veoma važne ove isprekidane linije ili tačkaste linije koje nam pokazuju očekivani opseg promjene. Znači, pošto smo koristili više klimatskih modela, mi ne dajemo kao našu procenu buduće klime samo jedan broj, da kažem, jednu procenu koja bi ovde bila ta srednja vrednost svih tih modela od 5 stepeni, nego je vrlo važno vidjeti da postoje neke gornje i donje granice, zato što neki put te granice mogu da nam ukažu na još potencijalno ozbiljnije probleme nego što je ta promjena od dodatnih 5 stepeni. S druge strane vidimo da u slučaju scenarija RCP 2.6, to je zelena linija, temperatura bi zaista porasla za dodatnih 1 stepen, ali bi otprilike ostala na tom nivou zato što bi prema ovom scenariju došlo do stabilizacije koncentracije gasova sa efektom staklene bašte i vidimo na kraju da u slučaju ovog nekog srednjeg scenarija temperatura bi bila naravno kao i koncentracija gasova staklene bašte negdje između ove dve vrednosti i porasla bi za dodatnih 2 stepena u odnosu na trenutne vrednosti. Ova slika pokazuje sad promjenu srednjih godišnjih padavina i u slučaju ova dva scenarija koja nisu ekstremna, 2.6 i 4.5, vidimo da bi u principu padavine ostale u nekom opsegu prirodne variabilnosti, znači prirodne promenjivosti. Ima perioda kada prema ovim scenarijima možemo da očekamo više padavina, ima perioda kada bi mogli da očekamo manje padavina, tako da bi u principu na godišnjem nivou mogli da očekujemo da će ukupna količina padavina biti slična. Ali upravo ono što sam malo pre pričao, treba u stvari očekivati i videli smo malo pre drastično smanjenje padavina u toplijem delu godine, a povećanje u hladnijem delu godine, što može da bude vrlo nepovoljno za neke društveno-ekonomske sektore, kao što recimo poljoprivreda, pošto znamo da poljoprivredna proizvodnja veoma zavisi od količine padavina, posebno u tom periodu vegetacije, kad se razvijaju biljke, a to je upravo taj topli deo godine gde se očekuje smanjenje padavina. Prema ekstremnom scenariju 8.5 vidimo da će čak i ova godišnja količina padavina da doživi značajne promjene i da do kraja ovog veka možemo očekivati u regionu ovoga smanjenje i do 20%, a gledajući ovu granicu mogućih ishoda čak i blizu minus 30%, što je veoma značajna i nezanemarljiva promjena koja je teško, koja će se sigurno značajno odraziti ne samo na poljoprivredu, nego i na sve ostale socioekonomske sektore, s obzirom da u slučaju nedostatka vode mnogi sektori mogu da dožive ili da prođu kroz drastične promjene, pošto znamo da poljoprivreda nije jedini korisnik vode, nego postoji i građani, industrija i tako dalje. Osim promjena ovih osnovnih klimatskih varijabli, kako ih zovemo padavine i temperatura, urađena je analiza za nekoliko ekstrema, više ekstrema, znači 3 hladna ekstrema, 3 topla ekstrema, 2 indeksa ekstremnih padavina i jedan indeks koji nam govori o potencijalnom riziku suša, to je uzastopni suvi dan i ispričat ću kasnije detaljnije o svakom. I na kraju indeks koji se odnosi na dužinu vegetacionog perioda u toku godine, GSL indeks. Ova slika pokazuje promjenu dana sa mrazom u budućnosti. Mrazni dani su
klimatski indeks koji nam prebrojava u toku godine koliko je bilo dana sa temperaturama ispod 0 stepeni i vidimo da u slučaju sva tri scenarija možemo očekivati smanjenje broja ovih dana, u slučaju ekstremnog scenarija možemo očekivati da će biti manje, 55 manje ovakvih dana u budućnosti, u slučaju srednjeg scenarija biće ih oko 25 dana manje i u slučaju ovog najoptimističkijeg scenarija možemo očekivati do 10 dana smanjenja ovog indeksa, odnosno u toku godine možemo prosečno očekivati da će biti oko 10 dana manje sa mrazom. Tako da opet i na ovom grafiku vidimo drastičnu razliku u rezultatima u odnosu na to šta je budući scenario emisije gasova sa efektom staklene bašte. Ovo smanjenje od 55 dana deluje zaista, da kažem, zabrinjavajuće, s obzirom da u takvoj klimi verovatno bi mraz bio neka pojava koja bi zaista bila vrlo, vrlo retka i značajno manje bi se dešavala nego inače. Ova slika pokazuje promenu indeksa koji se zove letnji dan, to je indeks koji prebrojava koliko dana u toku godine dnevna temperatura prešla vrednost od 25 stepeni. Tako je 25 stepeni neka granica kada mi imamo neki subjektivni osjećaj da takav dan treba otprilike da bude u toku leta. I opet, kao i na prethodnom grafiku, vidimo velike razlike između toga što su predviđenja za različita scenarija, od porasta za 20 dana u slučaju ovog optimističkog scenarija, preko 35 dana za srednji scenarij, do 65 dana povećanja ovog indeksa u slučaju pesimističkog scenarija, što bi na neki način plastično rečeno značilo da bi do kraja veka mogli da imamo otprilike 2 meseca više leta, odnosno uslova koji podsjećaju da kao da je leto u pitanju. Naravno imaćemo astronomsko leto će da ostane isto 3 meseca, ali naš subjektivni osjećaj će, prema subjektivnom osjećaju činit će nam se da je leto mnogo duže nego što je inače. Sledeći indeks je indeks tropskih noći. Ovaj indeks prebrojava dane u toku godine kada temperatura ne padne ispod 20 stepeni i vrlo je značajan za analizu uticaja klimatskih promjena na ljudsko zdravlje, zato što su uslovi sa visokim noćnim temperaturama vrlo nepovoljni, posebno za hronične bolesnike, pošto je pokazano da organizmu treba, da kažem, određena niža temperatura da bi se uspešno regenerisao u toku noći, tako da ako u toku dana imate visoke temperature, a onda u toku noći ponovo te visoke temperature ostanu prisutne, onda organizam jednostavno nema vremena da se efikasno regeneriše i te tople noći mogu da predstavljaju veliki pritisak na naš organizam i na naše zdravlje, kažem ponovo, posebno u slučaju hroničnih bolesnika. U slučaju nepovoljnog scenarija u regionu možemo očekivati povećanje broja ovih dana za 15. Vidimo da ih trenutno skoro i nema, odnosno da je broj takvih dana vrlo redak, odnosno u ovom prvom periodu vidimo da je otprilike 0, verovatno zbog veće nadmorske visine, ali znači u toku do kraja ovog veka njihov broj možda poraste za 15 dana više takvih u toku godine, u slučaju srednjeg scenarija za 3. I opet vidimo jedan rezultat koji nam pokazuje koliko je važno u stvari učiniti to da koncentracije gasova sa efektom staklene bašte ne rastu više u atmosferi, zato što u slučaju ovog scenarija koji je Pariski sporazum 2.6 vidimo da do kraja veka možemo očekivati da neće doći do promjene, odnosno da će broj dana otprilike ostati isti kao što je bio i u prošlosti. Ovaj indeks pokazuje dužinu toplotnih talasa. Takođe opet se vidi velika razlika između scenarija. U slučaju nepovoljnog scenarija prosečna dužina će da se poveća za 16 dana godišnje, u slučaju ovog srednjeg scenarija 2 dana, a opet u slučaju ovog povoljnog scenarija u regionu ne treba očekivati značajnije promene po pitanju toplotnih talasa u odnosu na one koje su već uočene. Ovo indeks koji analizira ekstremne padavine i RR40 je indeks koji nam kaže koliko je dana u toku godine bilo sa padavinama većim od 40 mm, odnosno 40 litara po metru kvadratnom. Ova granica je otprilike prva granica kada ovako intenzivne padavine mogu predstavljati rizik za pojavu bujičnih poplava. I ono što je karakteristično jeste da je variabilnost, odnosno potencijalna promenjivost ovog indeksa u budućnosti velika, ali da većina, sva tri scenarija i većina perioda pokazuje da možemo očekivati pozitivnu promenu ovog indeksa. U nekim slučajima
ova gornja granica moguće promene za nepovoljni scenario ide i do 100%, odnosno da će se broj ovakvih dana udvostručiti u budućnosti, što znači da će potencijalni rizik od bujičnih poplava biti približno duplo veći nego što je sada, dok u slučaju ovog optimističkog scenarija vidimo da je promena isto pozitivna, ali da nije tako drastična kao u slučaju ovog ekstremnog scenarija. RX1D jeste indeks koji meri maksimalni intenzitet padavina u toku godine i slično kao i u slučaju ovih prethodnog indeksa za ekstremne padavina, veći deo rezultata se nalazi, da kažem, na pozitivnoj strani promene, odnosno možemo očekivati intenziviranje padavina. Tako ne samo da će donekle padavine, ekstremne padavine da budu češće, nego će njihovi intenziteti da budu veći i to je ono što pokazuje većina istraživanja, a to je da što je, kada posmatramo padavine, što se približavamo tim jačim ekstremima, intenzivnim padavinama, možemo očekivati značajnije promene, odnosno možemo očekivati nepovoljnije promene po pitanju njihovog intenziteta u budućnosti. Sledeći indeks su uzastopni suvi dani, koji su na neki način indikator potencijalnog rizika od suše. Znači, to je broj dana u toku godine kada nismo imali padavine, najduži niz broja takvih dana. I vidimo da u slučaju nepovoljnog scenarija možemo očekivati da će prosečna dužina ovih suvih dana da se poveća za 9 dana do kraja veka. U slučaju srednjeg scenarija možemo očekivati povećanje za 3 dana i u slučaju optimističkog scenarija možemo očekivati da će promena biti 0 dana, odnosno da neće biti promene. I opet kažem, evo, to je jedan lep primer da se vidi kolika je razlika između toga ako politike mitigacije uspeju i ako ne uspeju. I konačno, poslednji grafik pokazuje promenu dužine vegetacijnog perioda, koji na neki način nam ukazuje na potencijalne promene u dinamici biljaka u toku godine. Tako da vidimo da prema pesimističkom scenariju do kraja veka možemo očekivati proširenje vegetacijnog perioda za dodatnih 70 dana, u slučaju srednjih scenarija za 30 i u slučaju ovog optimističkog scenarija za dodatnih 20 dana. Ukratko ću sad da sumiram sve što sam vam do sad ispričao. Kada pričamo o temperaturi, možemo očekivati porast temperature u budućnosti i kada pričamo o srednjodnevnoj temperaturi i minimalnoj i maksimalnoj u izveštaju za celu teritoriju Makedonije vidjet ćete da postoji analize minimalnih i maksimalnih temperatura koje ovde nisu posebno analizirane, a zatim možemo očekivati povećanje takozvanih toplih ekstrema, znači svih ekstrema koji su vezani za visoke temperature, a to su tropske noći, letnji dani, toplotni talasi, broj toplotnih talasa, dužina toplotnih talasa i tako dalje. Smanjenje hladnih ekstrema, u izveštaju su analizirani još neki dodatni hladni ekstremi koje ja ovde nisam prikazao, ali ćete moći da ih vidite u celom izveštaju. A kada pričamo o padavinama, samo u slučaju ovog najekstremnijeg scenarija možemo očekivati promenu godišnjih padavina, ukupnu promenu godišnjih padavina. Međutim, i to pred kraj 21. veka. Međutim, ono na što treba obratiti pažnju za ove kraće vremenske periode jeste ta redistribucija padavina u toku godine, odnosno potencijalno smanjenje padavina u toku leta, a i potencijalno povećanje u toku zime. Ali s druge strane treba očekivati i da taj višak padavina najčešće bude povezan sa nekim ekstremnim događajima, odnosno kratkotrajnim intenzivnim padavinama koje predstavljaju rizik za pojavu poplava. Eto, toliko je od mene ovaj put i ove prezentacije i sad ako ima pitanja mogu naravno da odgovorim na njih i da prodiskutujemo sve rezultate. Благодарам, Владимир. Значи, за прашања може да пишувате во чет боксот кој што се наоѓа во долниот црн дел на екранот, или може има една опција со едно раче, тоа значи дека сакате да зборувате, можеме да ве вклучиме исто така ако имате некое прашање. Блерина, како што кажав, е тука со нас ако има потреба од превод. Јас би сакала само накратко да сумирам некои работи кои што излега од презентацијата на Владимира, тоа дека е климата многу комплициран систем, дека кај нас ќе има некако заклучокот е дека ќе има се повеќе дожд, ама некога ни треба, кога е најжешко, кога навистина ќе треба дожд, тогаш ќе го нема, а од друга страна се соочуваме со поројни дождови,
регионот на Полок во споредба со другите региони во Македонија кои што беа разгледувани, дури има и најмалку промени во однос на сценаријата со ниски емисии и со средни емисии на стакленички гасови. Значи, нема да има и толку многу промени, освен во делот кој што се однесува на намалување на мразните денови. Во другите региони има многу позначителни екстреми, но тоа не значи дека нема да има, дека и во регионот на Полок нема да има промени. Мислам дека од ова што го кажа Владимир ќе ме коригира ако грешам, најголем проблем ќе бидат поројните дождови. Дали Владимир би можел нешто да дополниш во однос на споредбите со другите региони? Па промене су, кажем, релативно сличне. Веројатно е занимљиво, пошто колку се ја разумем у географију, овој регион е веројатно у просеку на нешто веќе надморској висини. И у том смислу види се, рецимо, да у овом региону интензивирање екстремних падавина е можда нешто израженије него у другим регионима, а знамо, с друге стране, да се обично те интензивне падавине везане за конвективне облаке, такозване кумулонимбусе, кои на неки начин преферирају те планински области и да обично у тим областима таа конвективна активност е израженија него иначе. И с друге стране, занимљиво да ови индекси кои, на пример, су фиксни у својим границама, као што е температура, рецимо 25 степени или тропска ноќ 20 степени, и ти догаѓаи су веројатно у планинским регионима данас релативно ретки и вредност тих индекса не е тако висока, али видимо да према сценарима ови региони могу на неки начин да постану броеви тих индекса да постану упоредиви са ниховим данашњим вредностима у низиским регионима. Што ќе речи да само клима, загревањем климе не дешава се само миграција климатских зона од југа према северу на неки начин, него се дешава и миграција према веќи надморски висинама. Така да оно што е данашња клима, рецимо, од прилике измеѓу 100 и 200 у региона кои су на 100 и 200 метра надморски висине, веројатно ќе до крај века у случај овог неповолnog сценарија таа врста климе ќе се помери на надморски висини кои су 500-600 метара. Така да се тоа исто види из ових резултата да ќе региони кои су, да кажем, брдско-планински имати веројатно карактеристики неких низиских клима, низиских региона данас. И тоа се из ових резултати исто лепо види, а кажем опет ово са екстремним падавинама исто занимљиво, јас исто нисам сигурен каква е ситуација, али верувам да у том региону постои таа врста интензивне конвективне активности у току лета у тим планинским крајевима, и тоа се види из ових резултата да ќе веројатно да ситуација буде неповолнија у будуćности. Благодарам. Јас само сакам да дополнам дека освен овие графикони кои што ги видовте, има и детални мапи како тие првите, Владимир, што ги покажа на почетокот на твоите слайдови. Може би можел да ги отвориш пак. Значи, ако има потреба, сепак на барање можеме да ви доставиме вакви детални мапи кои што може да се вклучат и во ГИС, за да може да се направат различни дополнителни анализи или да се видат поубаво. Јас не гледам дека има прашања. Мојата колешка Ермира Фиде работи на проект во Полок. Дали Ермира би... Наташа има прашање. Наташа? Има крената рака. Ајде, прочете, не го гледам. Не е прашање? Дали се слушаме? Да. Да. Наташа Бакреска од цементарница Усие. Ова не е или прво сакав само да ја пофалам работата на целата проектна канцеларија и на експертите што се вклучени. Мислам дека сте направиле одлична работа, многу е и обсежна и јасно е презентирано, така да честитки за досега направеното. Благодарам.
Имам прашање, значи цементарница Усие како дел од групацијата Титан имаме наша интерна задача, тоа се уште не е законска обврска, меѓутоа имаме наша задача да изготвиме стратегија како би се прилагодиле ние, како би го прилагодиле работењето на нашите цементарници во услови на климатски промени. Сега, секако дека овие информации со кои што вашиот проект располага, Министерството за животна средина располага, секако се многу вредни и се база практично за тоа што ние ќе го работиме понатаму. Прашање за експертот или за можеби било кој од проектната канцеларија знае, дали до сега во регионот има изработено студија, значи некако влијанието на земјоделието од климатските промени или mitigation measure за земјоделие. Дали има специфични субјекти кои што прават до сега или направиле проценка како можните климатски промени би влијаеле врз работењето? Дали има до сега? Затоа што тоа е наша цел. Ако нема, ќе бидеме меѓу првите, веројатно. Ja se izvinjavam, nisam razumeo samo, znači vas interesuje uticaj klimatskih promjena, ali nisam razumeo tačno na šta vi poslujete u cementari, ali na koji aspekt poslovanja ste hoćete da uradite? Значи, наша задача, цел во цементарница Усие, или цел во групација Титан, е да изготвиме студии кои што би значиле како климатските промени ќе влијаат на нашето работење, работењето на цементарата и кои мерки за ублажување на тие влијанија би ги превземала поединечно цементарата. Тоа е студија што независно би ја работеле ние како Титан, односно како поединечни фабрики во Титан. И ги користиме податоците што вие ги работите на национално и на регионално ниво како основа. Прашање беше дали знаете дали досега некој има изработено такво нешто што би ни послужило како пример. Друга групација, друга фирма, така. Da, pa ja ne znam, koliko sam ja upoznat, ja ne znam nijednu veliku kompaniju koja je tako nešto uradila trenutno kod nas u regionu. Ja sam nešto šta meni pada na pamet, sad ja ne znam tačno kako izgleda vaš proces rada, da kažem, i poslovanja, ali može sa više aspekata da se posmatra taj problem. Recimo, jedan od aspekata može da bude zaštita radnika u vašim postrojenjima, zato što ako u budućnosti očekujemo više temperature i duže toplotne talase, intenzivnije toplotne talase, onda radni uslovi mogu da se pogoršaju, tako da vi možete u tom smislu da radite na prilagođavanju vaših proizvodnih pogona. Sad što vam to pričam? Или друг пример, извинете што прекинувам. Слободно. Друг пример, рековте ки има зимно време подолг период со интензивни врнежи. Тоа е практично период во кој што е немогуче да се врши површинско копање, да се ископува лапорец или мислам има влијанија, сме ги разгледувале, меѓутоа мислев како ако има веќе пример да пошто јас до сега немам слушнато, дали вие знаете, само тоа беше прашањето. Да, не знам пример, само сам hteo da vam Браво, многу. Da, hteo samo da vam kažem, ja sam u Beogradu uradio, pomogao sam u stvari jednoj projektantskoj kući da naprave i trenutno se završava jedna velika poslovna zgrada koja je napravljena vodeći računa o tome da će klima u budućnosti da se promeni. Tako za objekte postoje neke, ja sad ne mogu da vas uputim, to je komercijalna studija, pa ne znam da li oni to hoće da dele ili kako hoće da rade, ali postoje otprilike smernice kada se prave zgrade ili kada hoće neki poslovni prostor ili možda radni prostori da se transformišu, postoje smernice otprilike na šta treba da se obrati pažnja i na koji način to može da se uradi. I naravno ovi brojevi koji ste videli mogu da vam budu smernice o čemu treba da vodite računa. Znači koliko treba da očekujete povećanje nepovoljnih uslova koji su odgovorni za vaše poslovanje. To je toliko koliko ja znam, možda kolege iz Makedonije isto imaju da dodaju neki primer ili neko iskustvo iz prošlosti. Значи, Наташа, од еден часот ќе има Владимир исто таква презентација за конкретно за Скопје. Таа мислам дека за вас ќе биде можеби
релевантна. Дополнително, значи, ние имаме правено анализи во однос на радливост и адаптација кои што се земјоделие, водни ресурси и слично. Во нашата држава мислам дека ниедна компанија нема направено како би се адаптирало незиното производство, но на светско ниво има неколку примери. IKEA, например, е еден од нив, има и многу други фирми, може би можеле да разгледате, значи, конкретно за вашите услови. Оно што е значајно е дека овие климатски промените што ги носат климатските промени во однос на температурата, врнежите и особено во однос на екстремите, сигурно треба да резултираат со промена на оние стандарди и кодови со кои што се прават градежните материјали. Значи, тие треба да бидат такви да издржуваат посилен дожд, повисоки температури и слично. Мислам дека во таа насока повеќе би одело. Да, тоа е секако уште другиот аспект, што треба, какви треба да бидат производите за во иднина, секако и тој аспект ќе биде разгледуван, мислам, ние таргет секако. Да. Добро. Има еден коментар од Тони. Полошкиот регион треба да се подготвува за второто сценарио. Тоа е регион кој историски се соочи со најмногу екстремни настани и поплави изминативе години. Сепак овие настани се случуваат при топење на снег, доцна пролет, а поврзано со реката Вардар, но и поради екстремни врнежи во август, после денови со висока температура. Од ова сценарио произлегува дека екстремните врнежи се поместуваат на кај зимата. Владимир, дали би можел за ова да... Не, на neki način ne, zato što su obično ovi ekstremni indeksi, znači i ova dva indeksa koja su rađena, mislim, hoću kažem na neki način ne, ali na neki način i da ova scenarija, indeksi koji su analizirani RR40 i ovaj RX1D, to su padavine koje su najčešće vezane za konvektivne sisteme, znači konvektivne oblake, kumulonimbuse, koji su aktivni u atmosferi, to znamo, negde od početka aprila pa do kraja oktobra. Tako da, kako bi izgledala slika budućih padavina? Znači, u proseku gledano, kada gledamo sezonske padavine, veća količina padavina ili donekle veća količina padavina može da se očekuje u hladnom delu godine. U tom hladnom delu godine obično padavine nisu te konvektivne, intenzivne padavine za koje su vezani ovi ekstremi intenzivnih padavina, nego su to one padavine koje znamo da kiša kad pada 2-3 dana i tako dalje. A dok su ovi ekstremne padavine više vezane za leto, znači budućnost će da izgleda tako što će u proseku možda padati malo više te dosadne spore kiše u toku zime, a onda u toku leta trebamo da očekujemo proširenje tih suvih perioda koji će biti prekidani padavinama koje su intenzivnije nego inače. Međutim, taj nedostatak padavina u toku leta i to proširenje suvih perioda neće uspeti da se nadoknadi tim ekstremnim padavinama. Znači, čak i ako ove ekstremne konvektivne padavine budu jače, one neće da biti dovoljne u slučaju najgoreg scenarija da nadoknade očekivanu ukupnu količinu letnjih padavina. Tako da ekstremne padavine treba očekivati ipak u tom periodu intenziviranja ekstremnih padavina od aprila pa do kraja oktobra, a onda u toku zimskog perioda treba očekivati, da kažem, tu neku prosečnu vrednost tih nekonvektivnih padavina, mi isto kažemo padavine velikih razmera ili stratiformne padavine, treba očekivati tih padavina da bude malo više nego u proseku. Ono što je zanimljivo za planinske regione i na što treba da se, brdsko-planinske regione, na što treba da se obrati pažnja, jeste da će zbog porasta temperature biti naravno manje snežnog pokrivača i da će veći deo padavina u stvari u toku zime, koje su nekad bile, koje smo dobili u obliku snega, dobijati u obliku kiše, što vrlo nepovoljno može da utiče na hidrološki ciklus brdsko-planinskih regiona, pošto znamo da sneg predstavlja neki rezervoar vode, tako? Znači imamo akumulaciju snega u toku zime i onda kad sneg počne da se topi, on na neki način hrani vodotokove u planinsko-brdskim krajevima nekoliko meseci po prestanku zime. Ukoliko vi u toku zime u budućnosti budete imali više kiše, a ne snega, znači da izgubit ćete tu vrstu rezervoara vode i brže će
će vodni režimi da ulaze u taj režim niskih voda. Znači, hidrološki gledano suše će da biti u mogućnosti pre da se dese. Znači, umjesto da čekate tek jul mesec ili avgust da imate taj period niskih vodostaja, taj period niskih vodostaja će u stvari počinjati mnogo ranije, možda već u junu, pa u slučaju ekstremnog scenarija već i u maju. Tako da će biti veliki pritisak na vodotokovima zbog tog smanjenog protoka. Ja sad isto ne znam za Makedoniju, ali u Srbiji, u južnoj Srbiji koja je blizu Makedonije, znam da kada se gledaju rezultati hidroloških modela, da se najveće promene u smislu gubitka vode u rečnim vodotokovima su baš se dobijaju za te malovodne periode. Znači, za periode kada već znamo da su reke skoro, da kažem, na svom minimumu u toku leta, tada, recimo, za neki vodotok koji se dobija da je potencijalno smanjenje i 90%. Znači, čak i to malo vode što imamo u toku leta u vodotokovima, to malo vode će da bude skoro potpuno izgubljeno u budućnosti, baš zbog toga što nećemo imati dovoljno snega u toku zime koji će da bude neka vrsta odložene prehrane, da kažem, za te vodotokove. Tako da za brdsko-planinske krajeve ta slika gubitka snega kao potencijalnog rezervoara može da bude vrlo nepovoljna u smislu hidrološkog ciklusa. Значи, од тоа може да заклучиме дека водата ќе ни стане најзначаен ресурс и дека треба уште од сега да правиме напори да е што можно повеќе да чуваме и многу паметно да ја трошиме. Апсолутно. Тактика по мене исто за бrdsko-planinske краеве е да треба да се прави акумулација, односно тај потенцијални вишак кише кој ќе да буде у току зиме, да се он на неки начин сачува za letnje mesece kada očekujemo suše, da se ne pusti da ode niz reku, da kažem, u tom periodu kad ima viška kiše, nego da se u tom periodu da se pokuša da se povećaju kapaciteti akumulacija koji bi služili za navodnjavanje i za korišćenje vode u toku letnjih meseci kada se očekuju te najdramatičnije promene po pitanju smanjenja padavina. Благодарам. Јас гледам еден ангел во учесниците, се надевам дека ангелот ProPoint ме интересира, пошто они правеа анализи на хидрологијата, дали како се резултатите од нивните сценарии, дали имаат правено за овој регион. Ангел? Не се слуша, не изгледа. Добро, варете. Нема други прашања. Јас ви благодарам на сите за учеството и за презентацијата, професоре, и на поддршката на мојот тим од проектот, особено на Јасмина. И сакам да кажам уште дека снимката ќе биде доставена по мејл до сите вас, така да ќе ве замолам не само што можеби да ја погледнете уште еднаш, ако имате некои прашања дополнително можете да ни се обратите, но би замолила и да ја споделите со што повеќе луѓе во Полошкиот регион со цел да бидат информирани за предизвиците кои што не очекуваат. Имајте убав ден и остануваме во контакт. Пријатно. Пријатно.